Pa... Što misliš, koliko ćemo biti ovdje? Ne pričam s sobom. Znaš što? Totalno smo nadrapali! Mislio sam da ne pričam. Vas dvojica za mnom. Javite se na odlagalište otpada. Hej Bog, ja sam B127 i smišljam sebi neki nadimak. Ono što mi baš zvoni je Opakofacotron, ali se zapravo izgovara Opakofacotron. Ma zvaćemo te Bi. Prije nego je postao Optimus Prime. Znam da smo mi samo botovi šljakeri koji se ni ne mogu transformirati. Bio je Orion Pax. Zar ne želiš vidjeti što je tamo vani? Prije nego je postao Megatron. Postoji razlog zašto nitko ne ide na površinu. Bio je D-16. Jer je opasno. Što će nam mlazni ruksak? Ako ovo preživimo, ti nećeš preživjeti mene! Prihvaćam taj prijedlog! Ove godine. O, površina. Ovo je predivno. Svaki Transformer Pokazali ste se dostojnima. ima svoje porijeklo. Uzmite ovo i ostvarite svoj puni potencijal. Vrijeme je da im pokažemo da smo više nego što se čini. Sad se možemo transformirati! Na 3! Ha! Ovo pali! O, gdje mi je glava? Kako koristimo ovo? Što je s kotačima? Trebam kotače! Ekipo, ovo nije dobro. Dobili smo ove moći s razlogom. Upotrijebimo ih. Ovdje smo zajedno. Kao jedan. Opa! Ima bojni vizir! Pojavila se kad ovdje... Noževi! Imam noževe na rukama! To vidim. Transformers početak. Bi! Ovo nisu negativci. Izrezao si vrata? Što? Ne, tako su bila i prije. Zar ne? Da, točno, bila su... Uskoro.